Iyo ana mor unduju tar paluo me cha dek ni do boro me do ma pa tintie en anero dit Reverend Alfred Banya do donyo ki atamani gok en romo doro ne po panelist tuju musée Paul Kilama Yeah. Lady Grace ki Anapoyo. Omega Fred Apoya. Apoyo tutwa. ki Jalawa. Dr. Reverend Alfred Banya Doctor Eh, Romo doro Utima bag aber ka gala ya donyo momot ento da tiebo to apoyo da jolo unwenga jolo panel members Okay. joyo apoyo da kwe joma tika nanwa kilu winywa kit ma jui tia deka dekwa tie kigene tar paluo me mi ukare me nyamulok ma pari kita jui wa timu kwede lok ba konyo wana choli wa ki jomo kene ma kwo kwedwa Uganda ki lobo ma papat weng ya kitu ngeyo kwede wa tie ki gina ki yub me lodge ken independence celebration of the team independence pa Uganda por diri biman lok wa tin bi keme ki an lok me lodge ken eno idong lok ma wa tike kwere ni lok anywa ma wa tike kwere be pa lodge ken bora chule tike ne be pa lodge bora chule tie kwene la penno mi ero bering gine kita ke nyura ni an Reverend Dr. Alfred Banya ke chimani ado gine ka choke ni tin utima be o le la dit Dr. Caesar tin petie kinwa Andrew Dorwa again lu member don kogo nyute ya kita donyo momote yes nyute gu nyute don be apoyo kitman yang kwede la dit ruột ngom kweo chwale wagine muoj nyo film memoire ni megine me kwero Lord Ken mon wajo ni consolidating national unity abera tamone keleba chol ki wajo kon ni ko jingo Rebecca Chelo machalo loba chel mierbe kumeno ko jingo Rebecca Chelo chidong ma put pe wadonyo dok ilok ma miyo kare ki panel members megine ma miyo tamgi ka wat wiye kar ma Uganda no loj keni mwaka liba chele mia bugwen ki pier bichel wer yo gen no tie loj ken bikelo ribe en kitu miyo muoch ma ke wache umia rubet theme me celebration me mwaka ni tie kere ribe luke ki waro dano duju la bon poka me kaka bedi yo ma ki neno ni luak me Uganda weng ki tiu kwet ki yo ma rom ma poka pe atira ne be miero don lobo ubed ma rom ni ka bedu gine ni ka bedu ma pat weng kani waribe wuno ka chelo loj ken no miero weka poka ubed pe kit man lonyo me Uganda gine konyo kwede gine luak ento dong la peny matin ma geno ni panel members bi donyi ye loj ken no kitung bot wana choli loj ken ya no okelu jema kumeno umier kongi nen kumbedi wan we tie Uganda ma wabedu ma twero wa rom megine ka dog loj nyo kita mono waje kwe ni governance twero wa rom ye twero wa rom kum lonyo ma megwa twero wa rom kita gamente mier gwakwa kede kita ki waje ni protection pien in ka loj ken tie umiero in ki gine ki gwak be bedu ni
kumbedo wano tie kigine be bedo mai no ni iromo bedo agonya iromo nongo yat lutino watika kwan yo ma bejo eno ni wengda weko panel members gine donyo gwok gi yaro ki bene kadong gina kumeno peke ngo ma waromo timo ne umier put wabedo unu ene gine Uganda cheli keje yo motie ma gwok kiromo gin kiromo yubo kita wabedo kwede Uganda joka na wajo pi federalism kita ke wajo kwede mano puru tie I loba chel ento no olo no gine kimini wutwer mogo me timu jemi mogo kekenu eno ni bana jema ma miero ki nen o miero ki chak dok eno joka na wani o miero dong ke gina ke kato ho ke wek Uganda ho ke bed wano bed dong bedo wa pa ngeyo ka eno ni twero time eno ni aweko dong gine panel members koni bidonyi ye angeyo la dit Paul Kilama no tie ki dwana kumeno matek ye la dit ruot ngomo kwebe tie ki loke mogo ma wajo ni tie gi mogo ma ki wajo ni ngolo kobi yo ati ma gwok romo konyo ko bedu ka chelo koni gwok en bilo ye ke bene gwok koni la dit gin Caesar bene romo medo ne chi an me yabu ne awachi ka wek kuman ana tie mera kitama ento ka wek panel members gugine gugam koni gwok mego bene romo mediwa kita ene neno kwere ki gine la megiwa gine be gine la megiwa Grace bene romo tete wa tame kita tie kwede Lady Grace romo tete wa be apoyo so pa ngeyo ngai kin panel members mano yero ni miero gine o chak wi loke ani pa ngeyo miero wa chak gine I think Fred miero gine piensa mu gine internet pe gine to oh Fred in ko gam kita in be ni tie pe gine dok jemi kuno ni ko ka be gine be mi no wa flavor ma bebe ya apoyo ana poyo to twal poyo dano duchu magitie kwedwa studio ki jomatika nenwa kunogi winywa mwaraman wiji ne pira kit machone tamane tika bino machalo aduke mi ke romilim manore ching dano alora mi peny uyelo watotwal wero lupui chawani mukene tie futka keto kori mana chori dong pe kero dong idwe ene pian gene no fut kero me kotie pressure me kwan ubalo jemi maduon ya choli ichawani jemi duju madano kwani season ma chel ke chere pachi duju ino dano charo pole wen we olo gibete kero me choro le tiene gan kwan kidong no michung ki jemi mo kene manokem en imwaka Uganda kanyo wano kwero neno man wano luoni uhuru kar duju ka wano chero ka kwero ne gamente kati ki moch en ne ko moch enoni ena ye kitiyu kere mineno ke roto kite jeme ne tikere ka yine neno moch matie me mwagaman wajeni consolidating national unity mukare ma dano bedo ka kelo lok maduong kun dul ma kilona refugee law project kamano anati ye wano bikata ki book mo magali bario ka para rio book enoni tiki title ki wajani the compendium of conflict in Uganda atamani man buga chel ma mero wano wakwano wono the compendium of conflict in Uganda ubero book mawano timo the first phase uno wamero timo the revised phase and your phase 2 man
neno kugo mapapat motime but Uganda ko weng kelo an ka wacho nene Uganda machalo country achiel oworete kugo maduong lweny itia dwi lweny mapapat ma karomi achiel dong wego Uganda bebedo country matia gonya tutwale ka obino ilok mikogo mapapat madano kele kom ka yini chiero kati chiero Kampala ka yini Luero ke koge komacholi ni karami gamente pa borre gen gu nego dane Luero makar ero ni duju ka gen gi bino kapo ki kelo korro ki riey teng yo ikit gi mikogo ka yini bino acholi yini no acholi kok ikom mon pamin acholi kok ikom mon pa 7 acholi kok ikom adui ka yini chere lao kok ikom jong lao kok ikom acholi ka yini chere West Nile gi kok ikom acholi West Nile kok ikom min West Nile kok ikom 7 West Nile kok ikom araja ma chulo kele kar mi yango liech ka yini chere Kasese yini no kogo tima duong ma dano kelo la bolle la dit mo achiel ma wono ngeyo nye ma en chuchok eni o bolo potoro mo mapobero be Kasese ka ma eno chero chielo gang pa ruot maloyo kaga bakunu mano kelo to maduong ruot eno ne kenano beri pikar malach fut ki kwanyo ke duago fura duaga en tien lok eno ne ki ma pat ba wego ki chimi ye wang o wego nem talo film eno bino ni kama wano o yeni kong dong ki roj bedo ki ye ni ki beda chel yo mo kene ma anati neno kiti film ni ki kelo kere en la di lobo dong tika neno neni ene chawa nen o ye tieno mi tela mamege ibi wego ngeye ni ning ka ene wego ngeye achuli mono gubi yeme jolo nyankole gi kwokwe diati lologa kono gubi yeme jolo kaga mukene gi kwokwe diati keje Uganda tika sitting on a time bomb makai nen mental loke chidugu gen marach meno beti kien lok ma anatamo ni ukelo pero ma ukelo lokum mojman ma en tamone kai nen ki discussing lo riero ne lo diero ne gen gibi choy papers ma papers enoni chamo kene konyo pien ka yini winyo lo tuwi wibiye mo kene winyo wayni joni don kore ka bene biro kan lwenyi kumbalalo achule wayni ka do ngai oba wakuro ni mo wongi ka do dong leti ano ge gan tik kwed gi yot pira ma kitika pire kede Uganda wego Lokman dugu gen ma pere tek tutwan donc wano cherro kaluto Lokman kono waluri level ma I think this is kama pol kare one when year inoni dul ma pejenge kom gamenta matiyo kedano gen gino Lokman mabe ukonyi kit mitik ma meggi chamo kene pe taking seriously ka wachero school beru ki debate kama primary secondary gen gitimu debate ma meggi this time be tailored to film and ma one be celebrating a year Independence Day madong lik loyene Uganda ye film wa leng mada ero kone ga yeni winyo lok maki choyo ni la dir lobo be miyo iniano pe guru lok ene donc chamo kene yelo dano but kawana wajani wanen from the sense of from the lens of nanoni anyimu bedu tie mabe ci wanone film man pierete kara ene dano tero machalo kara micham namu miel limodano edukachel ento ichawani ka ini worri ya chuli dano tero na yo mapat nino man kilo aloga ni ko mamegwa nino man konyo wa mipo ikum ko kiporo kiti ko tikere ni chak kare ma Uganda no lotken
ni o tien madong watika koi lo ken jemi netini ning ka kamaraju mano ki ngare iye ki kelu wek no ki loge iye matut wek ki bet ki kero me kela loga iye gin ma wego enibedak this time ti very special enemy wur tiga biro ikare madong kwi ki chako chono na Uganda ma man benetikin jemi ma be kon mi informing lo kene ma lu chui wi biye gi biro ka kelo ne nyim lu bon kwi onyo anyim anyole mi Uganda ma ka karne romo gen gi beru ki kero me mi ye o wego tim ene aran ka Uganda kiyo kere mabe chio be konyo wano makali bario ka pawi ario wano bichoyo church mo ma watio watero i parliament ma watamo ni policy ano ni kaki logo ye parliament kibe obedien ma wano kwa ko duchu makiluone de transitional justice policy wano neno matut kun wa aki experience mi neno kuko mapapat matie network yellow la det nomo kwe kawachone ni watie kitijatia and transitional justice policy eruma neng ngoma mite mineno neni kirojo beberu padano ikine eneno lok mikot yo lok mingol mati pamiri ikine eneno kwayi jimmi mawano timo ikin gang malupe kite kwarwa nyote kakawa makedu kut kai bini ya achuli logo lokum matoput achuli logo lokum wachu loga danyo truth telling achuli logo lokum timo kija nyo forgiveness achuli logo lokum kwayo kija achuli chano man noko duchu kachero tum matoput kunno ke chulo ko kaka mano taono beriye donc transitional justice policy wajone manti ideal pi actually petwero bedo ideal bot lao pien lao gitige practice ma meggi petwero bedo ideal bot Buganda pien Buganda tige practice ma meggi donc transitional justice policy miyo kero ki wana nywele mi Uganda ko weng mineno neni beside lok mi court watiki yo mukene ma wano tiyo kere ni watwero fit kere mi yo po beberu matikienwa kidong kweyo chwindano mapira tek loyo transitional justice policy tiki element mayuru kiti machalo ngat ma worite pego be ki konye kere kun chake ki lok me reparation bini lok me compensation mano okwako the primary issues, the primary elements ma kelu kuch ma kienati tieto logada kienati kwayo kija itine tie neno neni dano ripeka achiel ikienati duoko dano kama be gube iye amira mila bola rio kayini chero inamukora network kika yellow la det ba ka dugu chikong watemo enuni yeah tiga udugo. okay iki family mo matie ikare itie between namukora ki muchwini ay kare melwen padui ki mago la tiana chiel ma aki kaga chiel ki cherro kere lum latin enuni odui mului orinyo bino karo gangyo chere kaga monene mapati ma megine story wajo ni adui olobo kore go cherro gunego dano lumugu kama eno rinyo chero kane yene mape kaka ne donc jomaro bawo ye gen guloyo kin ya nek enoni gudugo irevete kom kaka eni dul mapapat gut yelle mi repo gi kachen
wan bene machalo dul wano yele mi kelo gi kachiel wano wakogi wano gen gi beru ilaga nam ilaga biale wateme mi yele mi kelo gi kachiel wek ki maro put ento po beru yot menu ki kien la bola kel la bul mo kene watigili tino wa magen gudu ku gang kuna kar chalo nyuru gi utweyo chola du nyuru gi no pigi chamo gi tiro lega ni roba kony mek gudu gi ero ke kwero gi o litine enuni ki yele dak kitika yele ki duok gi gaingi kuno ke logo ki gaingi wek bunyang ngomo time komgi ngoma jo enuni gubedo ki kiti magien gi twero bino kere ka kuo kache kidong watiro kile tieno mokene ma kinywalo gi kilum ma kilum kuno nying wegigi pat ke nying matie gang inore gang no ngat mo nye santo to ero ko ter lum logo nye dugu ujar Alfred pien pemero ne ki tracing en wagang now kilum pien ne nye ujar Alfred no latien nyako ki kuno gi chako bedo kere no nyoro nyaro latien ki gumara kenego latien nyako dugu ki latien gang no wajatini an gang wati ya waranga nye ujar Alfred latien nyako bino yenyo gang kwe pino pieno wajo nying mokene dul ma papa inge beru ilum bu beru ka konyo midwa kole tieno enuni bot wegegi mokene ma wegegi no kama bojo jadwa isoroti ki konyo and the program make wajo ni reuniting with the family the reunion program konyo mitingo le tieno enuni terogi iganyi kama wegegi aki iye now transitional justice policy miyo kero mitimo meno transitional justice policy bene dugu piny kun wajo ni kiti machalo lok mone wajo ni kama liech ario tiga lwenye iye lum deno chan lweny mu bere kumalo mi Uganda ni owego kore marajo ikine bere kema kama dano bere ye kema ngom eno make lanyo kara me kema ni wigi ngom eno ni tie piki chulo gi watin awonu ti maduong madano no jomo kene ti watin ma pigu dok chiene gayengi jomo kene ti ma joma don to wengu dong le tiene chane pigi twero bero ke kero mi nongo ngom transitional justice policy no konyo mimiyo kero ki dano magitiki peko makume no wet ki chulgi achulu ruejo diangi ka ineneno within the policy miyo kero ki achuli mikelu kogogi kun kogogi ni uno document madit which is the transitional justice policy no be kony we achulu bi kero ka demanding pichulgi no tie within the docket ento watin ki gumarach ginu tiro beru in draft at some point ginu cherwe draft 7 ma watin and ma logo ni parliament foot pigo passing out the transitional justice policy we go do into the law makone konyo wan weri ka watiki koro money wachero wa yar koro enoni ati pienno the document no chwaro wa dikidmetich donc wego kwe mi wuro ne dugu kwe ma piere tek pien kelo elements maduong mabe wanen tin ka wano logo machalo anyuole mi Uganda watika waka pe lobo wa jimine mono timaraj ka kwene pekara malajo bero ka loge lokom gaps matie e gankwan e katiki UPE eto e kom UPE ki mero automatic promotion kama la tien makone poro P1 nye karo P1 be chere P2 la tien chero more P7 eno ne should it be the practice na Uganda pien mantiga neko kero me kwan chente maga mete miyo UPE USE chente ne no wego lu puonye kilo tela mi school ku kero wel mabelo nyoro chul and yet outside no daro no tamono ne kwan no tino minono no kum yoro kum ko the policy mi Uganda wajo ni in every parish there should be L Center 2 L Center 2 in every sub county
there should be health center 3. In every county, there should be health center 4. In every district, there should be the district hospital. Ichani gamento ruwenyu lokme health center 2 umeru dugu health center 4. Kimeru kero VHTs meet you teach. Ento inoni VHTs magen kimeru irgi kero meet you teach. Kero gi is still within the line money machon nene. May no yat foot peromo. Kwe tuo duata. Tik kamo kene ma ini woro in the entire parish. Pino wakit on yat mo again. Private clinics. Chamo kene in the entire sub-county. In pino wakit on yat mo again. Tika time Uganda. No kadong one wa kweru independent. No be wanen progress ma megwa ni progress ma megwa mono. Ilok mi yorokum dong tinini. The mortality rate madano tika togere Uganda is alarming. Litieno matino ke joma don tuchu. To mabene in pin yang watere. Tuo mabene in pin yang watere. Ero kade chero daktar wajone. Dano chero lady or yat. No dong tidong too late. Yes, tidong too late. Ero kero me madano tikere me chere or yat. Kamano ine tu ero bedo kero me nongo. Pimme mabewe ininge pero ma ine tikere. Ka ine chere L centers ene. Ino cha mokene la petike nye. Wakero mi pimo dano bene pe. La det kai tem tue na wek gene. Yes, any yes, atika kelo ene macharo loka ma giki. Ni kauno ni lokum yorokum wano tero macharo gen mapiere te. Uno tim ene gamente no karo ke lelo. Ni tim ma wakweru ma gapiera bichiel wiatek. Mi loch ken ma wano bere yen. Uganda dongulu enye lok mi yorokum life expectancy u ilela rate mito udugu pain yorokum tila mal tieno tiki kero me kwa lok mi nerope. Ento Uganda is vice versa. Yeah, onga ko dong ba? Eno dong tika tiak ko mege. Panyangka no tiako. Do no tiako keje. Atiako. Atiako. Apoyo. Aratiako. Apoyo adet road ngamo kwe itin wa loka beju. Atika ne gina itero mabeju madaye gina transitional justice system. New mier kong wan machala chuli wanene kinwa wagine. Wa nen yo me ribe ki me chango adega mogo matie ti ki cheka chuli me neno ni ki rojo bedu be kinwa ka wa bedu be ka bedu be kinwa ki rojo chino watie ki gina ki kero me ribe ki lo Uganda mukane kido tero kita kumbedi jemi mogo petika tit mabe chalo jemi me kwan ke jemi me gina me ot yat makano warojo bedo ma watie ki kero chijema kumeno no dwan waromo ribo ne megine me kok chalo dana chel chiada gine muoj me mwahani wajo ni umiero wabedo uno ka chelo machalo lobo chel gwak en bedo ka chelo machalo lobo chel chake konki kinwa machalo wana choli ento mier be wang'eyo ni tie jemi mogo madongo makar wana chuli maweko bedo wakachelo ni pegine machalo kaka bene roche chi ageno ni gwakoni lumemba mukene gi romo donye iye me yaro ne pien eno ni be tie machalo kigingi chino panya nga kin panel members mano begine obilogo inge ladit ngomukwe ladit Paul Kalama ina e begine ibigamo keje gina ladit Caesar Publics. Well, han pange order moderator and me don't order. Yeah, okay. I think Paul, yeah.
Paul in ko igam kadong la dit siza ogena ogam abera tamegwak pianana donyo later tamegwak no na ne orieyo yeah ato in do igena in do igam la dit Paul kelama atika ne pien kadi walogo pi beruka tielo ki ribe kinwa ti jemi mogo mutime ni chake wa ikare ma loj kenwa no kar pu bore be jemi mogo time ma je mogo ki weyo kede waneno chalo factory mogo mano mier bin botwa ki weyo ki ter kamu kene ludirwa mogo ki nego gi brigadier koya gi karba min jemi mogo mutime panyang kidong en binu pa NRA bene lueny ma ki wachi wana ye wagene pero ma wakelo ni wakeli kumwa kekenwa kun inoni jemi mutime ikare ma gamento loke no pe be weko awobe kanyira mogo gorinyi lum kikuno dong jemu nywenne en dong pero mogo ubedo ka pori kumwa ni enoni bene duju weko gorwa ma kumbedi watie kwere ni tie ci dong omier kon ki tem niang tien loka kumeno bene apuoyo Ya ana poyo gana moderator ma mina kar me lo e topic any topic e light to twal kereber kin ma ke choy kere ni be pa lodge ken bor chuli si amerne ko agene aya topic ma no no ke o kar ere pa chuli go ka chak du chen a chak ki broader picture kada chak du chen ka narrowing down dugi specifically kit pe ko ma be nyoraj ma lo ken ke li actually me chak one ke woko kan onero ni Uganda uberu ni ningi nge lo ken watwaro je Uganda uberu success story lo ken ne uberu gimoma pire ka waneno kit ma munu weko wakede watwaro wacho ni Uganda te anyim da lo ken ma munu weko wakede iyo ma pol iyo me kwa mabe yo me ribe yo me development dans le bout qui yo me justice system kaka du treatment weng marom nyone ningi la pore pien ka peka por ki lobo ma ngerwa weng unyang etek lobo ma no wan tiga cher ke dika chielo East Africa no ti Uganda Kenya ki Tanzania loba dek ni ka inde ner mo mori ki loba dek Uganda ene to nyang ye ma don kar duju pe o winyo ki to mo nek miu ma i Tanzania kolo i Kenya otime mano no mo peter por ne ki me Uganda Kenya bene kubedo ki peko ki mo me gene me kaka ento me Kenya ni pechiro rubu dano wa kingang ker dano ki kingang pero ne tie gik mere ki ludiro mogo ma nyingi winye ma ni winye ni ludiro mo nyongo lare i kin ma komane lok me politics and pe me chiro ka rok dano kaka monyo ki bere kingang uprooting yen ki kingang o kit mutime Uganda ni petie Kenya Tanzania kolo jema kumano pe winye lok me kaka bene ti pe winyi Tanzania alo ber kilo Tanzania ma pol pe winyi lok me kaka ti ka in por lo ba dek ni mano kiti together ma wal no lo ken Uganda to the worst of nek me Uganda o kar ka kare bet pange yo Commonwealth country mo i Africa ma dok nek ma rojo ti me ma lo Uganda enano si aneno yi lo ken me Uganda kai por ki lobo ma ingatwa lo ken me Uganda to the worst lo duju iyo ma pat ko le weng yo me ribe padano yo me nek yo me infrastructure development kaini neno kid ma Nairobi loka kere within the last 60 years me lo kengi
paper ki development mati Uganda. Look Kenya good handling look man me infrastructure good ma ki yubu so many miles. Kenya is almost 3 times the size of Uganda. And to good ma go poor ma bejo infrastructure ma pol ma good dealing kere duong ma do karga. Chiri Tanzania ma go fulu ber kono ma ga bichiele ken. Chi infrastructure ma go fulu wema. Duong ma ta ma beja deda. Loko kopa down railways ki ngo modern transport system. Ma ineno bene ki kin ma social media karo kan nyor jemenin. Inoni lobarione uti ki lo chen gi maber. Ento mewane peti gi mo ma anatwer po ine pien nek ki ngo ene opong Uganda. Lok me kaka bene opong. Madong loy duju. East Africa. Chi kai por ki lobo mo kan ngerwa Uganda has been the worst of. Lot kenne ukelo meri chwin ukelo to ukelo regret piani ka ino no ipeng lo dir mo mai tag dero ma peko me beri kam ki ngo guberie ki bi wai to muni no be to ne muni pocheri dok ben kai nan mo mori no ni Uganda atamani no miro kon lot ken ma Uganda no mir ki gallo pe ma pier bi kane put wo ber 10 years ken ko to piani nen chel ke wa Uganda mano bonding ribek mati kin kawa no peti ma ba chi menu kita anano ke Uganda pian ka ini nano mo mori coming now to Uganda itself mi maxi ki jemi di point by point mi maxi health service te broken Yam ini oriar Uganda yang in the 60s ini warma chairman oriar ka kumilet anytime anywhere ka kan be pete important chairman tu ni monini treatment no le weng ki pimu ben remo light kono ngoge o weng ka tu ni ti serious ben ki juki wikitana chore chilling mo chiel ma in kwan ben pere chambe no oriar me no yar ben me no ka chang ben ti dok Komere gimme health or breaking down completely. Bini agriculture. Fu yang wa ko ke pam, ko ke ta gimme ino weng do ta. And then man ben kumbere ni lok me balado actually pour fu ke chwalo balado bal por pa actually ka magamene tim pe ke monglo ka gamene tikati wini apaka ke lu balado bal puro ya chile wa ke por ya chile. And then teach mamiero ka ini kwano amiero non teach diju beru kaka komere dano mewa ako kwano graduates from other universities in Uganda pegi tiga no teach tiga do boda si ino ni po ini lo chan mo ni gima kilwan lo chan ko konyowa security ben peka okolo dano to food energy abet rokaro kene ko ngo actually ya pa ko tene ko dana ngwen ma gena go la dit la tela ma lo no la ngen ke gena yen ke oto ber ka yele ya me gena me yekudano ni non donc security patie ki tor ne ke cha mo ke kan dok ber pide ne ber peka justice system when collapsing o patie jimre when ber ka the man been chasing victims gena perpetrators make crime pe ben gi nyugi pen nyutani no gamene chao la kurine kala nyeno ni kwan bene scholarship mo ne magi winyo no wo winya ka kana ka kamo kene winya ka kanyo go ka chela rio ka ken ene gi no kon state house scholarship yang machon ma pudo no la chara no scholarship committee no tie ka no ka kwan ka kamoni iter mo ilo ke bodgi committee ni no tie ka dujuti ye east north west central remember that Gamo no take from different parts of the country. Man kubere scholarship me kwan state house again state house scholarship ki me ki witielo en ki loy lo bango
infrastructure pol gudi mo ki jemo ma ngunu nanu benni kono winyi ni Japan yo yobu gudi money ni you said yobu gudi money kono ngo siempre ma ki chak yogo ne wa chiono ma Uganda chulo mu chioro siempre ma ai jema pol minerals ma meo tie chalo gold mine kono mo jogi siempre ni dok wene kino nanu kare ni jemi weng 0.0000 poverty level umede madong karro infantile gena to matwer ti preventable pien yat pere or yat down ti kato kitma din ngom kwe ko logo yati so armi America kita neno kere Uganda as a whole lo kenet is zero ti regrettable petilo mo Africa manok ulanyo ukilanyo madong lo Uganda donc pero ma actually ene dong lo duju ki Uganda pero ma kitima kaka me nyero me chol chwin actually lao teso ki kero ki kem ma ka pia rio ki wie chalo le kuri chol chwin ni pe nen in post colonial Africa ni kwani borwa lokman me mayu ngom padang no tetek ikit yo mo ni ngari char ngom kuno chek ki kume pe yene ki chat ngom siempre no ni dan gi wor ki lu dukuli bel ni wel ngom lawlessness and it is the order of the day Uganda lo keme Uganda ma party was celebrating kiribet in actually kainer more on the broader picture Uganda when kitika nano chan yo ma part an kita nano kadeni ami yumere zero lo keme Uganda lo tela makum kare patwar yobo Uganda juma nyen mabi bira e gwak twar yobo Uganda endo kita nano kadeni kere ti duok jon ene jomo kan ti yele on me bolu kono kui kono ngo gini pa ko Uganda po bi a ka put jo ma loy lo ni ene again ti ga loy lo to bene ki pa ke me robo lo no ben mati an tawni ki bora gi koni pete gi mo aron po ene I lodge ma waneno in the last 40 years very poor lo mo kan within Traore ma gena Burkina Faso ma ka dek ken wilo wen ti ga war ti man ti ka tire ma in 40 years pete gi mo ma ro mo nyutu na guri mo ngan wa guri men tebe well ma guri in a very short distance lo well me guri ma ir kono mi adi corruption pete gi mo ma beo corruption ngo Jimmy went broken down. Obama was Woodlow, my president, former president, United States. What the Africa needs is not strong leaders and strong institutions. Strong institutions, Tyranny, Gamente, Mirbetki system, structure, my system, Machalo and public health, my trusting. Public Service Commission ge eromo trusting judiciary system eromo trusting security system eromo ganune ti Uganda Germany when institutions kit malo mo kana ge ngey kere uto ko le wen tok bene separation of power patie le me Uganda it become a family business. The printing bana in paying kama ke printing ke kelo moko kon work on ke kwene ka dok again ke poko bana the same people anything allow Jimmy Wang in Uganda when you're separation of power but yeah judiciary non the same people that allow finance central bank same people banking system financial system same people anything allow in it or corruption better weeding out corruption
can be weeded out. Kache the office money ini donyo inone kaka weng tiye. I donyo inone chairman ake tung east. Deputy ake tung west. Nyonining kit inone. Ento institutions paka piani kitoro kaka wege loja chonya odony kit ene wati yenene. An kita nan kene agiyok lokama chek. Lo chemi Uganda chwe chwin kakan. Boy. Da poi la det Paul Kalama ria lo ma bejo ma da mio maxi magua ma da ke Uganda ka in la ponya no aluori ma da anto enoni nyuru kama watie ye lok me ngolo cop justice system pere security pere kwan pere odiat pere iwai mani ani ukwako Uganda lung ento no wan matung malo dok loyo kai neno yeah kita mon wajo ni inequality eno miyo lok ma ladit ngomo kwe wajo ni be mere ni waro umier kinen yo me ribe kinwa kama balo time kigine ki nen kit me yubune ento jemi madit manor waye jemi mano tie makwaro Uganda weng ma wego kadini watem you be kinwa enone du weng put bitero agene bitero chen kidong en ni jo kane waju ni maput pa ya mi bot la dit sisa gwa kone an bilo ye jo kane gi waju ni ada umier wat neno kit me yubu kita acholi romono kwede moj loj ken mano watie i Uganda jo kene wani umiero wano gine ho wa poke ho unyoka pe poke chalo lobo mapat wanen ni olo wano twer mogo mebedu ki logicum mola ki jem mogo matie botwa loge kum ngomwa kita waramo tich kwede ki ngomwa miero twer ni eno bedi chingwa ubedi ching ludirwa kari nyo watie part of Uganda nyoko jemi mogo ma teteno ma luke ki kwa ma beju umiero wabedu ki twer ye kani wabedu ki gine ki jemi mano wano tie ki wano kony ki ye kako chi umiero olo ki wek wabedo gine wabedo kenwa chipa nyang la dit sisa public wak no ini tie ki tam ikum loka kumano pa ngayo ko itete wa kitumbori apoyo Ana po total Reverend Dr. Alfred Banya. Ana miro wajane ni loj ken dano chwingo biro yomiye total. Kita gi bir ka kwero kere loj ken ikar ma fogi no loja gibod British. Dano chwingo biro yom total. Ono eno wachi chen wuru ni chengmo no dano me war ma da karika biro ni blok me cham gi namo gi ngo schools you know to involve ye ikamo ken wa char ku no dano tie no dano war to twal dek dok British bene kayini neno chal mano gi miyo kere flag kiro ke loko kere flag kiro queen go duke go bino kere then chalo it was really a genuine handover 1962 1963, 1964, Gogbin was 1965. Uganda is no good young to tell me, Lodong teaching wa. Lodong teaching when the penny don't teeny, itching agi, and I come out on Jem which you and a year and then. Dan no nen a charo card now, dan nen a charo Jumapa. Odo in 1966, can you crisis Mogadong Lumunchero Viaco Kere, I think the idea of independence in Lord Ken or Kenwani or Dogima part or 12 or Dogima part. Ma Odungi 1971 Gidong Amindo Bino Baradon. Ma Dano no Chanto 12 Kita Muse Paul Kilama who Guinea. So
one what we questioning ourselves the independence in more be but actually meaning because of perama one of Ukar from which in 1966 crisis can you amino bino guinea gitung botwa actually obermedo chalo nyiro ken kumkara obedo gi nyiro ken kumkara actually chero donyi munji kitano British or wachi recruiting dano naturally with ability ni kada actually doing civil service wo joni go lo wato twal let me joni go lo wato twal is the core of where independence botwa tie lung tu wato twal look and my wachi joni lo wato twal ngagi Ugandans nga gin en yo donyi wilo loka o donyi wi ka mo ken di bir chala chule yo no o bal de twal ikar chane but ka ini neno bene achula di magi tweyi balen ni magi tero gi zia ne ko balo gi mo ngato bene pe endo generally mera chula right o we en madano ti kokni twarongo bet ken wani is because gino mo ma wano gaining keep independence money in the pere especially Karpa mean any so many prominent civil servants magurunyu kogi malo munye mapelo munye duju so attitude actually towards government to wachi twaro wabet ken wani is not near dogino mo team actually ken me beru ken gito twalko inde beru kamar mano gidagu ni beru nini tumia nena waji eni koko ni kano neni Uganda kube gi kita gi weko ke 1962 ni jo en magi weko gi government ni professionals gi kome mago donyo bene gi yer good training o mabe chalo gine amiro bola rio chao ne dong no amiro bola rio ni kadwa la dit nyerere okwana makere that was the beauty of independence kiro no chake kere Uganda tima be but teredo 1966 crisis bino 1971 no balo 1986 don otugitora actually completely look any journey go lo wa don they've ruled us enough si don no mir ge wa lo ne kenwa lo ken no mir be don ni una chulu lo ne kenu u lo wa to twal but be ndo ke en jumon magi degini ngom gi ko be do lucrative business da jomu ini degini do ken mar be do bot gi aye ngom gi so the irony me fragmentation in Uganda o chaka gi leb me isolation magi be kere and I still remember very well look and my ini bin lochi tu wachi these people have ruled us enough ngagi and these people ngagi Ugandans you pay Ugandans oweko gonyo attitude enoni iwi litino mate tino ka dogo magi kelo gi dilum kai waji joino lo watu to ikwanyo gini riwi ni odo kumbe mo apier big odo mo apier ngwen ngato donyo lo no poti ka dogo so to me ka no kidio mo tie ma kani lo ken any independence actually bit ken gini ko some kind of self-government more. Makano ni agino tamgi bolo loga bot kakemo kena me Uganda ni ginen kongdok alternative me self-government more work. Joman kongdong gunung. Wekdong goknyo lokme defense ki wok education ki nga ki yeje mugari adek. Wano gamente ramotimone. En role pa gamente kita dit kilamo orieni. Wenko mbiri chase a private sector. Kono in education, kono in health, kono in nga gini. Oweko lokmen loj ken queer ne ken kumbin wa queer dong sentimentally merni no loj gi bot British eno kom gimo ma as a people but no wanna know ye pere 50-60 years on ngomu hiti kwanyane that no teacher do tech kinga gini so polkar ka ini waje kuma waje ti anti government kuno lugada we ngari tameti ning bi chako yenyo kit gi mo komi nga gini but don't you know chan mere so amiro gi gore mere ni
1962 to 1965, Lodge cannot be kind of what he blaming British, but no blaming him for Gimoma part. You know me, dan do you know, Kololo Kenyo Kira Jonomia Kere Lodge Botwa. So, yeah, actually, Mary, I don't think self-government is inevitable. Can you government more be being chain? Give me national conference more. Carry for 1 month, carry for 2 years, national conference, no watch Uganda, more what share nimning, defining Lodge Kenwa, we are watching defining near Chen. Capere, look, any go what to 12 yummy. You know, come up here and when Mogo Billy Lodge, wonder what you will to 12 what to 12 me one away. So I think fragmentation may Uganda to me I pin it on language but leaders and for apoyo det sisa publics ada kita ini waju ni lok me self government tie piana neno kamano magicho ni duan pa choli lok me lo mamier gulo ne kengi ki waju ni ludira choli mogo tika waju ni gene lok me lo ken yo mano olo jemi chal lok me ngom ki lok mogo madaki kum jemi ma kwako kum choli mi ruberi chia choli ki waju ni achel waju ni ki wachi community dialogue man mutime mwa alibario mia chel ka para boro dano waju ni kaki wego lok me ngom uberi ching dano mati Kampala chi waponi wapeki gine wapeki ngom jo kana waju ni umiaro wabedu i Uganda pien wan well dueño pigine pi independence je mogo tima miero ki pok marom so ruate ki loka ini waju ni amero kumberi bolo bot yan anero kome Christian inbeno itiki tami anero itiero ingat Lady Grace kigine kimego kejumot yana anero ini you know ini waju ni giri ni ribe or unity as a whole are we united or are we disunited? It is a predicament. Ini ker kumeni itu ya mete kong ini ko egire kong ko edon ko egire. Imi tami bene apoyo. Apoyo moderator apoyo down when marketing panelist today down matikane alokum independence today. Yeah, amen apenye la penye ka da ripetie ikiendama Uganda nyo ripepe ti dong no ka ripe dong pe ti konya independence dong da pe independence no gina begere nano miu twer kidano miu lodge can miu freedom kidano ento dong pe ti ke lo dir ma mia ku ti ke ni dong pe ti ke ma pe lo dir ma ke wa lodge chingi ki jomo ken mo le ko gi chala mingi angangi bara dong jimi po warati so kita lokana na mana bi lokani mi gamala po la diet pol klama do waji pol la wen ti dong pada ramo no ene pian dong gwenyu loka gwenya ya ke dong jomo ken ka do siza bo lo kum en man loka ke loj mo mati ati pe klama do ti oni konya loj ti dong ti zero ti dong beda biri yetu twal but maybe nyam ka nda ko binan kit approach ki yuma pat lochi po konyawa ento beni wano mere freedom wa war kita wa mero wa timo gena wa mero nga slave trade pere peke maro wa tiar ka tom piki mario pe dugu matwala kona nyeti kuma jimni eni pe ento kiam wa ke wan jo me Uganda e wa tiki pero dong wa ti matek chalo ka chalo government chiel chia giro ka kenyo la dia pa la ma do pa apoyo cha be dia di wa ti dong wa ka duak bot mego rose ka dong gene adwa ara mor dano wen apoyo untu twal dan ti matika nana wa oi doctor chima ento atamo lok mi on tuju ka dong lok ma pe ma polo no lok to twal konye pere yena an ben kona karen ki lok atele donc lok ma pe ma jono loko donc pe dano winyo lo ken mera da lo ken ma putwan en ma ban ko patio
lo que bien que depende o piano que por que pues chingo que cuanta o chungo ching me que yuru da burgi ti ko i wa yum ni wa no ti lo que ata kar ma lo que bien no yo ma ku ki ye ku be lo me yu kana no dana dada yo ma ku ye yo ma ku kwana be ma wi lo be ngen gen ko kwana to ku cho wi to ya ko ni lo bo en to we ka kwan pe be ina cho ni mo i do ni me tu amin do biom do bala donc kin mu kel pe to to ta amin en yen pe yang le ngun we pe jan ani ngo be pe jor mere ngar ma ku be ri wa ku man ni donc no bala pia ka ne amin ko kwan to aya en jo ma do ko kwan be ma do ko bien ni do ko bien pe nyin wan era chelle chuli donc kin ma an ya ko be yom to ta la tina chuli ma mekwa kon ma bal kon ye do ni wan ke in pero mo do nyo ilum ma ini pe ke to ya mo ki wi lo mo den tutu ma gi chui ko mi ma be wo me ko ni pe o ka ko iti ka ku pe ki lo mo ken ma gi chui ko mi ko ni ki lo gi na right ma ti ka ti me be u cha ko ma right mi cha ko era do balo nyin a chuli mo lo la tin me mo ari o ma te lu ti me mo la tin me mo abi cher lu ki ta mo da ko mo la tin yak mo te lu ka mo ne ko gam di mun me ka chuli wendong la tin a chuli lu tin a chuli ma en ni yor kon lu ba kon wa e da ne to ya pa ti ka chuli ti o no mi ke lo ko tin ke ne ma to lu tin ke nyal ki kama pe mi ke nyal gi be ye charo wana chuli un nen no kom la tin a chuli mu ke fere kom a chuli lo ken dar ma kuri chaka no be ma da ento do balle madong peper yu pe bene uno ka ta ma muni tiene ka ha duju ki cher ki tiu ki beru mono lo wa ki tiu en jo mati dok ti ki tiu bene ki dok ki me gang ki tiu mo beru no ti ben ma be ento lo ken no wan i wa yom ni dong kele wa kwa be ki twer lo wa ti o balle ma twal o balle ma be pe dong pa nge ka bi du ma be ni kwa nyo ka yang la dip mo ma loy lobo president ma loy lobo la dip lobo ma biru dok cha u ye lo diro ka ha achil ki district du chu ma biru be pin me la tim conference me lo wa beru ni Uganda wan ko beru wan achil wa tim ngo ma mite ngara achil lobo ne kat ki lo ngara achil district kat ki lo chi gok lobo bi yu pe ento kani kire ni abipi mwa apira mia chil ilo kun wang wenye kuon bedong no la ya eni dong konyo la tele ber kuma wek lo kan in la tin in dan ma dit won gang ma de nyan lu tin ti iwe to ya kila tin mo ni ma do ko bir ni kari mia wala tin in do le gine tin ki ngeni ngari kwiri mir gang o chung ento ka du wo lui walok ben no chok lo ni pudi mirte ina tel Uganda to awadi kama len Uganda to ke Da apoio, Michael. Yeah. Apoio me tame. Lady Grace, tie ke gen mama lulu wilok what apoy moderator apoy dan wen magiti ka gunwa loke lo ken biru wati lok mano won gang magwo do gang engere pen kaka aduong biru we gang ma doge dog de gola ne duong ene mier kita ini gwa kere bene lobo mano dan wen mier gu bet ki jimi wen ka marom eno ka pepe kumer chino konya lo ke gwa gang e pere pene ni gwa gang gwako kaka gwako lobo pe megi dane weng mi orben megi ti jemene a peti mabe do obi kerwa don kama dia dada apange kita ke biyu pekere bab cha mo kene bene wa leg meni wa no ngate mo mapat mo bi biru kita mapat eno belaro ena kape kamo tika chere ene kama lunge pa pange ka obi gike ye bene loka aro wa tene eno
apoio. Apoio Matek, apoio panel members, apoio. Gina tie aye lok mamego wajuni koko ma gina maliet mada. Ada jem mogo nen chali wae wana ino watika timo jem maraju madoge kumwa. Ento umiero wiwa po ni I kare ma NRA donyo Kampala dano ning'eyo kit ma achuli kidwaro gi kwede mano kiluonwa ni anyanya jomogo kiwao gi kitien mor ka kar ma gidonyo I achuli dano bedo kiluoro dano ringo me gwako kumgi pola wobe ka nyira guringo pole guchero gine I Sudan kikuno dong lanya inano wayo kadong inano dano chalo kony gido bino mano gitie mirugin kineno gini gina ye romo konyo ko dano en dong logo chake ki kenyu madong kichero kinyweno wigi uweko alany udugi kum gina kuma choli ento la chak lok ki enni umiero kinge ni pe wana iwa gine wana iwa chako aduogi me pegwa ni uchake ki kamo kene eno ni miero wiwa pe gine po wilie ento ada kita la dit ngomo kwe waju kwede ni je mogo tie utime maraju mada ma umiero kinen yo megin medwoko chwiny eno miyo eno kelo lok me transitional justice system lok me mato put ki neno ni jemi mogo magwako time maraju kinwa machalo wana chuli ni kigine ki yub wek olo waribe waneno jemi ma raju matika kemu wa ma ake waho umiero wanen ni pero ni eni weng ki kela ikumwa unyweno wiwa uweko watie kama watie yeni chiana poi mada gen ni topic eni gwakwa bimede kwede pien lok me ada kadong wan machala chuli Lord Ken kitung chel utemo konywa eno pe okonywa yo mati wan dong ikine kar ni waromo timo ngo me neno ni wagine wanong olo moje mo kitung chel ento bene machala chuli machala kaka umier bene wabedo kikero me neno jemi madok tung botwa udugu tung botwa pe walogo kum lonyo mati tengom makumbedi gitika tich kwede ma pe watie kitwer ye no mier kong wabet olo kigina ko kidwan mo ye wego dwak kony mo tung botwa ko gwak nyo wabibedo kipat tu megin me loki eni dong koni wa wego bot panel ka wabititi wu I anyim gwak chabeta bino gwak wa romo mede kwede pa ngeyo ento kumbedi kong waneno gwak tie choj mogo magina ba tam mogo ma lu winywa kilo nenwa go kati kwede Lady Grace ka gina unless gwak ngare mo tie ki loko kene kong waneno dong gina tam pa dano ka tie mago choyo Okay, abe kerne ka ngare mo romo kwan na kip kenya. Wakwan. Okay. Afoe un dustu lutela wa iwiyamo. Penalist ma uno utiu kwet gini peke dong do. Lenja kitika penye pijomo kene ma mano tiju mao kumgi kubeti. Pecha mo kene gi pegirang donyo. Ento gibi tibu le kama la chem. Pangi kangar mo ramo gamu le game oni. Igam bedo maber. Yeah, no tiju mao kumgi luom. Government pe kelo tij bot actually dong lotela gi loki dog gi ento gi loki dog gi ento action peke ngayo ngom actually bot ro ngayo ngom actually bot lo
kun ngom era ye po pa chuli ngayo ni ena dong meron leba chuli matek mada manen chalo tika wajne ni mio ngom pa chuli wa dong lu ro pino dong ku dani ngom pa chuli ento kun ngom pa chuli ngom matera tek me pieto lu tero kitan me ya chuli ini lu odwa lu mo dwa da waje bena ni culture wa pa chuli la pone musicians wa pegi value tutual example lotela wa pe maro musicians wa ento Buganda makare gi kare Buganda terolim wa waka ne chalo odwa keto atika yang lokani ti tema wa ni wan po actually pegi waro luwe mamekini ente por ke lok pa lok ni lok gi war luwe gini tamani kani ane agam ngatu kene romo gamane dak mapat ane ki miel madam ki mielo gulu kenyu YouTube kwene jo actually mar we gi matek madam mano any way pa luwe on apoka ne pa ne ka tie kin ke lok gi war kono ka tie ci kiro tinde ke lok bi donyo bi o ko lutela ci gi bi gam ne foi ba lo mo doa okay na fe and lo mo doa mete ki lok kun wajni religion wa me pa korwat la church gi bino ki lep gi kero art parwat ingom ma nono kun la rock aye ma tuchu jiri lepki kun translating pekonyo tika waya tam tikit luti ginu odwa tika waya ne ka amu kene gubiongu donyi ti ya chuli magiti ka tuchu jiri ya chuli kun pegi no gi nge leba chuli ken me tuchu jiri te lokani down petika nyang jiri oni mian kong lu tela kong gunen ni anga ma bion ka tutu jiri ni chalo lo mu kene chalo Rwanda ka te wachi ka pe kwan vuk jiri me pe ki degree ne chal theology pe pon lo kum bible ki dam chinen chal lok pa odwa ti ka rwata ki lok ma kum mian kong lu tela gunen ti anga ma bion ka don lu ni ka ponyo jiri ki le mabe penoti kanian foi doa me kiro lokman doa dong tiende doa wa foi kwa ma chien me bero ke topika ma like ni choy maduong manyor ni ini bero from the beginning of the show to the end e lokum socially one actually wa mar down matek total makar percent ni chien ento joma wa margi ni gia ye mieto actually obey peke tika tem wa ni wana actually wa ma down ento jomo wa margi ni ene lumone wa yeah fa winyo loko dwa dari mete kun ki wa ni yindare itamo ni actually peke poko be work weko building up actually better yacht through la tela mabe me corruption futi ga wala poka do atika lo kuma poka mati kana actually en wa down o kadangar man way kuitina futi yo bol tie jomo kane magkelo lo me corruption no futi o fo etami do meti ki wa ne new country for northern Uganda nenja tika gamlo poni mangar man na wa ni countware no mi obet intergovernment madam kamoni chala chuli gubet ki mini government ki kakamoni gubet ki mini government ki ono ki central government madung gen lu dir me loy government ni wengi bien eno do abetika twa tam makumeno ni ka kumeno chi chingu mo hope bi beru tie ka mani gen our land taken by Balado. I am not happy at all. Lubao miyong according to culture gi economic social
life ki religious ki and rudi gi and politics. Tika lok ni balalu do donye ngom. Loka balalu futie ki tika tia kone hopefully nian mo gi be wa ngom ini pe ram kwa ni ki mi ka chuli pe kar mam mi a bit a ngei ngatu mo pe ram bi kwa nya ki te one. See, we hope we do ni biber mabe Paul Bear DSO be ogamo kuch can pe I lodge can pe Uganda watie ke lodge me muduru bede ikam ayedong o chudu achole entika wai betika agreeing ki Paul la dir Paul ni lodge pe Uganda yan down bede kam muduru be tie ki tiu ke de mater total te lo kan lodge can pe o Paul be mete ki watch nani mechi to anyim way forward waneno lokum tela me te kwaro waneno lokum waneno lokum tela me te kwaro me wibie ki me dini pi gwako ngom ki te kwaro ile wa yeah Apoyo. example be Apoyo down when apoyo viewers apoyo. weng eno ya be an apoyo panel members, apoyo viewers, apoyo luom ke Paul be ke tamu ke jo kene magwak pego miyo tam ge anto no ge tika luodo jemi mawagene mawalaro eni loke piere tek ada ginukati ayeni umier wanen kime ribe ke chango bu mogo ma pego ma uoke ye tika kele kinwa anto be mier wanen kita waromo bedu kwede e Uganda anto wabedu ki twero mano waloyo jemi madoge kumwa ageni enoni aye jemi ma ya nyimu mier wagene wadneno kit me nywako tami iye pien koko keken pe konyo umior ki kok ento ki nen yu ango ma ki romo gine nyike kweda nyim apoy mada chidong pitin kong waweko kenyu wabi keto jemi I forum meneno ka gwak wabi mede ki loki eni unyoko unyo dok topic mukene gwak wabi kelo ne ento kita wa kati kwede yamu chia dek kabino no watie wapoy mada apoyo Apoyo viewers apoyo down.